Ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo emdlalweni we-Orlando Pirates versus iSekhukhune United ngo-3:30 namuhla ntambama. Njengamanje-ke i-Orlando Pirates isikhiphile i-lineup yayo okuyi-first 11 ezoyisebenzisa kuwona-ke lo mdlalo-ke. Njengamanje-ke ngizokwethulela yona i-lineup ye-Orlando Pirates-ke laphaya emabaleni-ke sinaye-ke laphana-ke uSipho China, bese kuthi-ke ku-backline i-left back uyena-ke uNkosikhona Ndaba, bese kuthi-ke i-right back kube uDiano Van Rooyen, bese kuthi-ke ama-centre back sinoNkosinathi Sibisi, bese kuba uyena-ke laphana-ke uLebone Siyema, then-ke laphana-ke eswini sinoMakhehleni Makhawula, kube uTalente Mbatha, then-ke attacking midfielder kube uyena-ke uPatrick Tito Maswanganye, then-ke laphana-ke kwi-right winger bese kuba khona-ke laphana-ke uKamohelo Sebelebele, then-ke laphana-ke i-left winger kube uyena-ke laphana-ke uTsepangi Moremi, bese kuthi-ke umuntu-ke esikadla ngaye kube uyena-ke laphana-ke u-Evidence Mahoba. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel.